Ay, bakay. Dakapitan lakay, nasapa ka man. Ni, dajaws? Ay, naapula kay Ay, awanin at oo, sa mo- nga 10 pesos lang din nalak. Inayunan nilang tida ng pinidsil ta nagkudluan Ay na, ni. nagpudot di tarwar. Pagtamnay nga rod kani awag ti budget. Speaking of budget, bakay? Dati sahod min bakay. J-Smil, dahito'y bakay. Awan, iti kisay na. I-budget mo bakit kita tabayadam dagi jay utang tayon bakit tani kababainan kadagyag subli-subling o may agsinger ay naapaw makapa-stress pa yan makapasakit ti ulo bakit iso nga pangaasay kita tabayadam mo bakit kin bayadam mo tayo dagi jay bills tayo bakit dati bill ti kuryente bill iti internet bill ti danong bakit bayadam mo kin datay mabatbati bakit gatanga mo nam amin nga awan dito'y balay bakit kin pangaasim man bakit tanay gumatang ka mamay ti karnay bakit tanay ay naapaw na purpurga akaw na uma akon bakit ti binigat nga tuyaw ugot ti kamuti ay naapaw bakit isong ganay ay naapo bakit gumatang ka mamay ti 5 kilaw nga karne ti baboy bakit kin gumatang ka ti manok lamas hotdog kin dumapay bakit nga mabalin tayo nga leben nga sidain tapno nay ay naapaw hanmo nga binigat nga tuyo kin ugot ti kamuti bakit sobra pa yata bakit bayadang jay utang tayon bakit tapno maikat ti stress ka bakit Nya. Dahil tati sahod mo, i-budget mo bayadam din 5,000 nga utang tayo nga pinaggatang tay ti bagas. Tapos bayadam di bill ti kuryente, 2,000 dayjay. Tapos di bill ti wifi, 1,500 ajay. Tapos aji danom, 1,500 dayjay. Tapos kita amin nga awan di ti balay, tagatangem Tapos kas ko namon, gumatang ka ti 5 kilo nga karne ti baboy, manok, tilapia, bangos, hotdog. Amin nga mabaling nga ilibben ano dati abasto tayo. Tapluhang ka nga agsidsidan ti tuyo kanugot ti kamote nga kinanayon. Tapos kita amin nga awan dito balay tagatanga lalaingam ti budget, i-budget mo dayta. Agkurang lang ta kita. Sobra dayta nga ko na Agkurang lang ta kitam, makaraman ka kanya. Ay, daday, gumatang ka pa iti ice cream Aji dakto.